bwanyuma yo kumara kire barukushoza kingi cyekumi kwa Tencent oba kwenda kora videos audio ombya katemba no kweshongora aba oba kwegitira omukigombe cha Mbarara Western Entertainment Promoters Association basharamo okwegurra kamera twine kubanza tugatereze keshongoro bwite bya videos kwa sometimes tubire tugira ngo tugenda kuzo market ko kandi to market bitagizeki bitara so tukatwot for the camera ekintu ekibikorwa miliyoni emwe mitwara mukaga kizira omitwari 10 tukakora byashongoro by'abana bingi abamwe kitorondemo ba village mobilizers aba bana mbargo muri nimo mubaziri abantu abo babe nimwe mube nimwe abahereza amana ko kwasirika ukubato mu step ya kampani so no kabiri tekateka ngo urukundo neza kweyongera kubaho ahagati y'abana amuzire abaryo mu entertainment ni mabazira babaziri umukoro ugu gwakorerwa a generation suits aho muri Mbarara kandi ho banja no kutongoreza kamera eguzirwe Wiro ibikwishongora no kora katemba abaginyi bakuru abayikaho obebembiremo CDO Donat Mutai yanje kubashaba okonja kwatanisa menda huyaka ya hati ni ndawa ndaba kwatanisa kandi bo mukachitandika buriya kungato mwacumanya program za government zona hateze yini harimo kwatanisa harimo PDM harimo imyoka savingana no kuyasevinga ushanguka indesizo zo kwasa gukora ki kwebora okuronda ebindi bintu byokora oyira kwishunga no kuzana katemba nagira ngo nacyo ni kikuru abandi baginyi abayaka mukurugu ko wajikira MP mwine mpaka abwambara City South haro ubutumwa ubahereza ngo no mu amateka tugetegerizeje ngo n'umuntu ngo nashaka wakuzizika bwo kuba tushomereje ibintu government eje tero mu runyankorero kiga ebumwe tubyetegereze ebintu tukisayininga kama office atukubyetegereza rero bakusayininga sampora the end of the day hata kasente kaferoko abo kuba kasayiningira byo tarukumanya kamera eguzirwe bagita Canon 5D Mark IV age nebarwamo sente zirengire omillion mushanju eza Uganda aba TV West ndisenyomo Gideon.